Indvuna yemaphoyisa Bheki Cele ukhiphe imininingwane ebugebengu ngekota ecala ePitoli namuhla. Le mininingwane yakamuva ikhomba ubugebengu lobendeke ekucaleni kwaMabasa kuye ekupheleni kweNhlaba 2021. Kubulawa kwebantfu kunyuke ngamaphesenti lang-66.2 kuletinyanga letintsatfu letengcile. Njobe bantfu labatinkulungwane letisihlanu nemakhulu lasikhombisa nemashumi lasitfupha babulewe emkhatsini kwaMabasa nasekupheleni kweNhlaba. Kudlengela kukhule ngamaphesenti lang-72.4 emkhatsini kwaMabasa neNhlaba. Njobe kudlengule bantfu labatinkulungwane letilishumi nesitfupha. Bugebengu lobuhleliwe nabo benyukile. Kubamba inkunzi lokufaka ekhatsi kutsatfwa timoto kuhlonyiwe kukhule ngamaphesenti lang-92.2 nacatsanisa nekota lendlulile. Indvuna ithi kuvala kwelive kubange ubugebengu lobungakajayeleki kule live. Kepha uyamukela ukuthi noma ngabe ucatsanisa le Tibalo ngaphambi kwe-COVID-19, Tibalo takamuva tisetulu futhi tiyetfusa. Conduct crimes such as murder, attempted murder, sexual offences, and all categories of assault registered 60.6% increase compared to the corresponding period of the previous financial year. In the 3 months of reporting, a 66.2% increase in murder was recorded. We are reviewing our training and development curriculum so that we make sure that they adapt to the new modus operandi, and we put them in a position to be able to respond. Indvuna nelisimba layo ithi nakubuka le mininingwane lena kuyasho ukuthi emaphoyisa kufanele asebenze kakhudlwana kuvikela abantu bakuleli. Njobe kubonakala ukuthi lokuphepha lebekadze kulethwe kumiswa nsiko kwetindve eveni sekuphelile. Before I